Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na pangninagan ko Allah sumano salam akalilintad na buka piptiya ginawa. Na badin mambagian olang aku budo ya mama makin usai dida amaran nasun. Sagi kum nambuakeun kieu siapa kabeer kana sarina-rina. Lagi kumbusuan dengi makaleleman sing ngarannya saya ngederana. Ada salah kau kunai kumun tiap apalad na intan tatapan na yun. Nasi aku kunai di kukurmat na ko di palilalilang ko kububayaon mamamakin. Kala anu nagi yang foto areak nasi bae nuraini Pak Marohum. Nah katanya apa mama kena gini nah banyudin tetangga isa soli wassalam.